niwisubiramo niwisuzuma ukisubiramo uzamenya yuko kwa data abihebya tandukanya nayo ibyo bitabiri bizanisha ibyiza. Taragira icyo mvuga, ndabanza shime, ndashimira ubuyobozi bwa Foursquare, Bishop ndetse na pastor bose bakorana kubwo kutugira icizere bakaduheza uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntabwo ari bwo bwa mbere guhagarara hano. Semeni haleluya. Ndatekereza ko mberutse kubwirizamo hano mutarubaka ino nyubako kirirya ntoya ya hano, ariko umugambi w'Imana wari uyu munsi. Ndabashimiye cyane bayobozi kuko kutugira icizere mukabona ko ari ngombwa ko tugomba guhagarara hano kugira ngo tugabure ijambo ry'Imana. Amen. Imana ibaheze umugisha. Amen. Mwinshi cyane. Hari abashaka kuba batatuzi, amazina nitwa Ruboneka Eric, ntuye muri Kenya, sengera mu itorero rya Ensemble. Muri iryo torero nkoramo umurimo w'ivugabutumwa, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Amen. Amen. Semeni haleluya. Amen. Ndashimira inshuti zanje murundo mugingira inshuti nyinshi baje kugira ngo tubane, ariko by'umwihariko ndashimira aba pastor inshuti zanje bombi, Pastor Ngoboka, Pastor John, bose babaye nk'abavandimwe kubera ko ni byinshi tugenda dusabana nabo, ubushuti bure burarenga. Amen. 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 Ninkaho ndi mu Foursquare, pasiteri aje gufungura Foursquare, ninkaho nakaza nsiba icumweru kimwe iwacu, ikindi nkaja kumufasha. Timwumva ko dusa no mu Foursquare muri Kenya na hano cyane niko. Imana ibaheze umugisha ndetse n'abandi mwese, Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Sizi impamvu mutamwikiriza umugisha, kandi simba hatira kwikiriza, simba hatira kunsubiza, kubera kuko ndabizi neza kuko Yesu ari kumwe naje. Amen. 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 Haleluya. Amen. Ni byiza ko munyikiriza ariko mutanabishoboye nabyo, kuko umuntu wese abishobozwa abiheshejwe na Mwuka Wera. Mugerero Umwuka Wera ataragushoboza nta kibazo, nta rubanza ngushiraho, kubera kuko ibyo Umwuka Wera yampaye iteka ryose rigomba gushika kuco kuw'Imana yageneye. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Ntabwo akiri mumva yarazutse, ntabwo akiri mumva yarazutse, ntabwo akiri mumva yarazutse, Amina. Amina kubwa. Imana ifashe nganire nitonze kuko numva ukuntu umeze. Reka dusome kwizera nadufasha. Luka 15 cyangwa umukongomani uri hafi. 15 umurongo wa 10 na 6 no 17. Luka 15:16 kugeza kwa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu cyangwa hera kwa 11.
Bibiliya iravuze ngo umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, muri ba bajya babiri umuhererezi abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu unkwiriye. data mpa umugabane w'ibintu byanje binkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda. Iminsi mike ishize bamaze kumuheza ibintu bye, umuhererezi ateranya ibintu bye warangize aragenda. Ajya mu gihugu cya kure. Yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Ibintu byiwe byose abyayisha ubugoryi bwe. Abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu. Abimaze byose inzara itera muri icyo gihugu. Atangira gukena. Arakena. Aragenda hakwa ku muntu wo muri icyo gihugu. Amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga. Atangira kwifuza n'ibyo kurya by'ingurube. Ariko ntihagira ibyo izo ngurube. Ariko ntihagira ubimuha. Ntihagira ubimuheza. Nuko yisubiyemo. Aribwira ati abagaragu ba data ni benshi. Kandi bahazwa n'imitsima barangiza bakayisigaza. Naho njewe inzara itsinze hano. Inzara iranyishe. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpakambe umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Amen. Amen. Imana igweze umugisha. Turaganira ijambo rivuga ngo kwisubiramo. Bibiliya ijambo ry'Imana ni ukuri. Kandi ukuri iyo kugeze mu muntu kuza kumuhindura. Kukamuhindura icaremwe gisha. Akava muri bya bindi bya kera akinjira mu gukorera Imana mu bindi bisha. Semena amen. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icaremwe gisha. Ibya kera biba bishize bigakugwaho yarangiza akagira ibindi bisha. Amen. Hallelujah. Iyo dusoma Bibiliya Yesu abwiriza kenshi yagendaga abwiriza abantu abinyuza mu migani. Niyo mpamvu Yesu yababwiraga mu migani abigishwa kamata se kuki uhora utwigisha mu migani kandi abantu batumva. Yesu arabwira ati mwebwe mwagiriwe umugisha kubera yuko ibyo mutumva iteka ryose ndabibasobanurira. Amen. Uri umunyamugisha nimba wizera Yesu. Kubera ko ibitamenyekana uzubimenye. Ibyo abisi batamenye uzubimenye. Amen. Byari byincitse ndashima cyane kuvuga abakozi b'Imana twagiye tubakurikirana bane baheze umugisha. Kandi ijambo ryiza ryo gukunda Yesu. Yesu yigeze kubwira Petero aramubwira ngo Petero ngo urankunda, aramubwira ati ndagukunda. Aramubwira ngo uragira intama zanje. Arasura aramubwira ati Petero urankunda, aramubwira ati ndagukunda. Aramubwira ngo uragira abana b'intama zanje. Amubwira inshuro ya gatatu ngo Petero ababazwa nuko amubaje inshuro ya gatatu. Aramubwira ngo mwami umenya byose ko ngukunda. Parasibiwe Yesu ntageneye ko tumubwira iby'abantu kuko iby'abantu arabizi. Azi neza ko tumukunda, azi neza ko tutamukunda. Bwana sifiwe. Amen. Yesu abwiriza abantu umugani none ngo arangize abacira umugani. Arabwira ngo ubwami bw'Imana buzagereranywa ngo n'umugabo wari ufite abana babiri, umukuru n'umutoya. Umutoya ngo arangiza aramubwira ngo umugabane waje nindangiza naje nigenge. Amen. Hallelujah. Owe umbekinge wa ngiye kukubekinga tujana. Yego. Ndetse nabo bagweze mikoro mweze guyereka mikoro naje nzamufasha kuko tugomba kwishurana. Amen. Ko naje iyo mubonye kuri affiche nzange nagaje kumushigikira
narangiza tugafatikanya. Amen. Hallelujah. Duhimana icyubahiro. Hallelujah. Bibiri avuga ngo Yesu aramubwira ngo ubwami bw'Imana buzagereranywa n'umugabo wari ufite abana babiri, umukuru n'umuto. Umutoya ngo arangiza aravuga ngo mpeza umugabane wanje kugira ngo mukoreshe ibyo ushaka. Bundi iyo umuntu akuze azabwira umubyeyi akamubwira ngo mpeza umunani wanje indangiza naje nshake. Amen. Amen. Abashatse bose hari abagira amahirwe babonye iminani barashaka. Amen. Hallelujah. Ngo ise afata wa munani arawumuheza. Amaze kumuheza ngo arawufata ngo arawuteranya byose ngo abijana mu gihugu cakure. Amen. Hallelujah. Ngo yayisha bya bintu byiwe byose ngo ubugoryi bwe. Hakika. Hari abantu benshi baririmba bari mu bihugu byakure. Hari abantu benshi babwiriza. Umuririmbyi yariza aravuga ngo kama ni kuhubiri wanahubiri. Ndio. Semeni amina. Hallelujah. Kama ni maombi shetani naye anaomba. Kama ni mafungo shetani yeye hali. Wala mafungo sio njia ya uzima. Nakwambia usijivune. Amen. Hallelujah. Barangize abijana kuri. Ibintu byera bijya byose birashira. Bimaze gushira ngo afata atangira gushaka akazi ako gukorera kugira ngo abone amafaranga. Ngo arashakisha ageraho abona akazi ko kuragira ingurube. Umwana kwase abagaragu ni benshi bararya kandi bakanasigaza, ariko karashaka akazi k'ingurube. Babwire nimba hari ikintu kibi kibaho ni ingurube. None ngo kubona ngo umuntu aragiye ingurube ni ikintu kibi. Ingurube hari ibintu bibiri bigira apeti kwisi. Aho ikintu cyambere ni ingurube, icya kabiri ni imbwa. Imbwa ni izirya ikanga gusigaza inyama ikayirya yayimara ikamisa kandi ikayitangiriraho ikaruka yaruka ikamisa kandi ikamifatira kuri bya birutsirutse. Hari bamwe mbambona babanyenyerirwa. Muzi ukuntu Petero yaravuze ngo umuntu wizera Yesu akemera Yesu ngo yarangiza ngo akongera kandi agasubira inyuma ngo akizingitira muzo yabagamo ngo ibyamusoreyeho ngo bimeze nka wa mugani uvuga ngo imbwa isubiye ku birutsi n'ingurube isubiye kwivuruvunza mu byondo. Nibyo ashaka akazi, abona akazi ko kuragira ingurube. Noneho ngo arangize yifuza ibyo kurya by'ingurube ngo ntiyabona n'ubimuheza. Tekereza ibyo by'ingurube ukuntu ari bibi. Noneho arabyifuje arabibuza. Nukuvuga ngo inzara yari yarenze urundi rwego. Bivuga iki? Mu Mana dufite byose. Amen. Ntacyo Imana itaduhaye, ariko usanga abantu benshi bagenda bava mu by'Imana barangiza bakicwa n'inzara. Iyo nzara wishwe nayo kwa data bararya bagahaga. Amen. Hallelujah. Iyo nzara igutsinzaho kwa data bararya bagahaga kandi barangiza bagasigaza n'abagaragu ko bararya bagahaga, ariko wowe inzara irakwishe. Hari abantu benshi baba baririmba ariko bari mu gihugu cakure. Hari abantu benshi baba babwiriza ariko bari mu gihugu cakure. Imana tibakibana nayo. Hari n'abandi bayoboye amatorero ariko batakibana n'Imana. Amen. Hallelujah. Amen. Nabiyebza tandukanya nayo. Ibyo bitabiri bizanisha ibyiza. Tabihe byatandukanye
ntandukanya nayo ibyiza ibyiza bije sibyo nifuza ahubwo n'iby'umuremya yifuza yuzwe n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo cy'ubuzima niwe mpano kwa data barajya bagasigaza kwa data barajya bagasigaza ariko wese ari gutsizaho Haleluya Yesu. triple desaforme de tendre de crome uyo alimwitani ushambili mwene wabo ulozi mubande ushambili mwene wabo uyo alimwitani ushambili mwene wabo ulozi mubande. abatumva biravuga ngo uwanga mwene se uwo numwicanyi kandi uwanga mwene se uwo numurozi mubandi mubi shombili mwene wabo uyo alimwitani shombili mwene wabo ulozi mubandi. haleluya birasaba kuba mu rugo kwa data semena amina haleluya semena haleluya amina kubwa meze ngumwana wikirara wari warabukiye kure cyane yicwa n'inzara ndetse n'inyota kandi ntacyo yari yaraburiye iwabo yisuzumye asanga ko akwiriye kugaruka mu rugo kwa se paragaruka maze se amwakira yisuzumye asanga ko akwiriye kugaruka mu rugo kwa se ahera paragaruka maze se amwakira. Haleluya Bwana sifiwe. Biblia avuga ngo semena amina. Amen. Uwa mwana w'ikirara ngo yisubiramo aravuga ngo kwa data abagaragu bararya bagahaga kandi bagasigaza none ko ndasaba ibiryo by'ingurube kabibura kandi kwa data byose bihari. Abantu bishwe n'inzara ariko kwa data bajya bagahaga. Amen. Iyo nzara mufite nta wundi woyihaza Kwa data. kwa data. Amen. Bwana sifiwe. Kwa data hari byose. Kwa data hari byose. Birasaba kugira gusa ngo wisubiremo. Ni wisubiramo. Kwa data hari byose. Hallelujah. Amen. Amen. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yaje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yaje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Haleluya. Umuntu yisubiramo ryari iyo akoze ibintu bibiri. Iyo agaye aho yari ari. Umuntu azayisubiramo iyo yagaye aho ari. Uyu mwana w'ikirara yaragaye amaze yisubiramo. Amen. Icyakabiri semeni haleluya. Amen. Azagaya ibyo arimo gukora. Iyo ugaya aho uri ukagaya n'ibyo urimo gukora
uza wisubiramo. Amen. Amen. Dufite abantu benshi batambira Imana ariko bataraga iyo babaga. Bagitambira Imana ariko bagasubira iyo babaga. Babwiriza ariko bagasubira iyo babaga. Basenga ariko bagasubira iyo babaga. Banura ariko bagasubira iyo babaga. Ariko uyu mwana w'ikirara yabaje kugayari ngo arangize agahibza akora yisubiramo. Amen. Hallelujah. Semena bino. Amen. Ti wo kwisubiramo utaraga yahuri ngo nurangize ugaye n'ivyo wayo ukora. Yego. Birasaba ngo bazugaye. Gaya. Yego. Gaya ivyo wayo ukora. Gaya uzurimo. Ubwo busambanye urimo bazubugaye. Yego. Ubwo bubeshe urimo bazureke. Iso bazubigaye. Bazugaye. Gaya. Gaya. Nugaya ibzurimo uzisubiramo. Yego. Waza kugaya ikibanza urimo. Kabati kino kibanza ntikimbere. Kino kibanza ati si change. Warangiza ukagaya n'ivyo wayo ukora. Kavuga ngo bino sivyo naremewe. Ntabwo ari byo naremewe. Nta kindi twaremewe nukuramya Imana gusa no kuhimbaza. Uwi teka mana yaje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Amen. Hallelujah. Iyo amaze kugaya aho ari yarangiza akagaya ibyaha yakora. Semeni hallelujah. Amen. Aza akora ibintu bibiri. Icambere azahaguruka akaviyari. Iyo amaze kugaya huri no kugaya ibyo wakora ubusuva muri ca kibanza warangiza ukahaguruka ukagenda. Kaja kwa data. Kwava mu isi y'umwijima ukinjira mu isi y'umuco. Semeni hallelujah. Amen. Icakabiri azayatura ibyaha bye. Dufite abantu benshi batazabatura. Uriya reka mbabwire icaha tikimagwa n'iminsi. Icaha tikimagwa kuko umwaka warangiye cyangwa ukwezi kwashize. Cyangwa kimagwa nuko batakubonye. Oya. Icaha kimagwa yuko ucihanye ukareka. Amen. 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 Biriya byose dukora Imana izitureba. Semeni hallelujah. Amen. Haguruka. Iyo umaze kugaya huri warangiza ukagaya n'ibyo wakora uzahaguruka ukagenda. Iyo umaze kugenda iyo ugeze uza watura warangiza ukareka burundu. Semeni hallelujah. Hallelujah. Duhe Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Shombili mwene wabo uyo ali mwitani. Shombili mwene wabo mulozi muwande alichanyu walikuishi. Shombili mwene wabo mulozi muwande. Shombili mwene wabo ali mwitani. Shombili mwene wabo muloti mubandi. Iyo Shombili mwene wabo ai Shombili mwene wabo simu winu mirani ngakurya data kasima kino kibaja. Iyo anatanga umwana mulekezi go mirani muleko bushomba ni mirani we yo nikumbilile nangizanye he nili musore kandi ngasoma masomo mingi kalibikali kulamba bwisha kugira ngo nilongolushagwa Kutigagira kasiga byose barangiza Yesu umwamu kanibulula utayohobe siga byose byuli mukola bili byacanya nakisanye nilimufile kwitifalanga kwishini dalo ngabutabana kwitiki kwisi chingi
ariko loshinda mutula longa kutingagira gasiga byoshi galangiza Yesu uwa mukatubulula utayohobe masuga atawe siga kino gice twasomye haravugwa abantu batatu. Umuntu wa mbere, semeni haleluya. haleluya, baravuga umwana w'ikirara ugereranywa n'itorero ryasubiye inyuma. Hakavugwa se w'umwana ugereranywa na Kristo. Hakavuga umwana mukuru ugereranywa n'itorero ritishimira impinduka z'abandi. Dufite abantu batishimira impinduka z'abandi. Muzarebe semeni haleluya. Mu muryango iyo usenga bazava ntacu uzigezaho ugatarama uriya mwana ni igipfu ugatarama batangira kubona Imana itangiye kuzamura ati kandi twakaza tubona azava umugabo. Ni itorero ritazagishimira impinduka. Umwana w'ikirara agereranywa n'itorero ryasubiye inyuma. Umwana mukuru akagereranywa n'itorero ritishimira impinduka. Kuko wa mwana mukuru umwana muto yagarutse yaravuze yumvise umukunga wabaye arafatse ico niki cyabaye hari ngo arangize umugaragaraza ati ni wa mwana wanyu wari wararigise none yagarutse ari hano tikani yango ati so yabazi kimasa kibyibushe none yavuze ngo twishime kuko wari warapfuye yazutse ngo arangize yamababa arafati hey utarazi Imana n'agasekurume k'ihene none uyu munyago wari wararigise bamushinjiye ikimasa yaramaze ibintu byose none bigenze gute. Ise amabwira ngo biradukwiriye kwishima no kuneza. tugomba kwishimira ko abandi bagaruka kuri Yesu. Semeni amina. Haleluya. Semeni haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu uzarebe iyo umuntu ambwiye ngo uriya muntu ngo azakora kino kintu azamayishima. Uzarebe kiyo mutaramye ahantu Imana ikabwira ngo uriya mukecuru n'umurozi muzamwishima ariko bazokubwira ngo nyoko niwe. Uzumva igitangaza uzushushigwa neza ukikumva igitembo ariko wabandi ukazumva bimerewe neza ukazumva unamubwira n'abandi tikira kigore n'ikirozi cyangwa kira kigabo ariko soge nduvuga ngo nyoko n'umurozi. Itorero ritishimira impinduka z'abantu. Itorero ritishimira impinduka z'abantu. Dufite abantu benshi batishimira impinduka. Oya ntibishoboka iyo unezerewe ibo ntibagubwa neza. Iyo umerewe neza ibo ntibasaba neza. Susuruka shira nimbeho susururuka mazengira ijambo mawe nijuru oragaja kuvumba amashimwe y'abandi ahorera mu madirisha abandi batamba. Yesu tarobanura ku mutoni araza azura ibyanje byavuye bibaho. Haleluya. Tuzagezage bituma twiduka urugero rwiza rw'uwatawe kahuzira nyabagendwa gasese mu rusesero kandi mfita masezerano atabarika. Zaburi
ari itorero ritishimira impinduka zabaye. Mu buzima uzahura n'abantu batishimira yuko unezewe. Mu buzima uzahura n'umuntu utishimira kuko ubaho neza. Semeni amina. Hallelujah. Amen. Nawe nibakubaza kuki ndi mahoro nawe uzababwire Yesu wangiriye neza nawe nibakubaza kuki na mahoro nawe uzababwire Yesu wangiriye neza nawe nibakubaza ni kuki amahoro nawe mana ni Yesu wangiriye neza. Haleluya. Bwana sifiwe. Birasaba mu buzima bwacu kwisubiramo. Nitwisubiramo tuzaba mu buzima budatsindwa. Semeni haleluya. Hallelujah. Abagabo bisubiyemo bahora bashikamye mu by'Imana. Amen. Amen. Uyu mugoroba none nakuzaniye ijambo rikubwira ngo wisubiremo. Hari aho baba warateshutse. Urashobora kubusuririmbira mu kirere Imana itakibamo. Urashobora kubwiriza mu kirere Imana itakivugiramo. Niyo mpamvu uzumva abantu bavuga ngo wese Imana, ngo Imana izivuga vuga. Imana ntizivuga vuga. Iba izivuga vuga yaba ari akayayo. Ese akayayo ni Ikinyarwanda? Pastor, akayayo ni Ikinyarwanda? Oya. Umuntu uvuga cyane ni iki Pastor mu Kinyarwanda? Injajwa. Injajwa. Kabisa, injajwa. Imana iba izivuga vuga ikavugisha n'ibipfu, ikavugisha n'abasambanyi, ikavugisha n'abarozi, yaba ari injajwa. Ariko n'Imana izivuga ikavugana n'abayikunda, n'abayishaka, n'abagendana nayo. Kandi babwira iki ngiki mu gitahane. Uwo Imana ikunda, ntibuzabwira itamuvugishije. Biba. Babandi bazabirwa bavuga ngo Imana ntizivuga. Ari mu kirere Imana itazivugamo. Kabisa. Langiza ko biribija abantu kutula haguma nakandi banarambe boshika ubuguma biriringa amavuta ekishingo kingi wenene kigati kigatonya kumugazi eromoni ili muguma winyu angababuza omutula ashwekerwe kwibuye analashwe mu nyanja ngumwe muri mwebwe nababuza amahoro ngo muzamufate umuzirike ikibuye kinini nimurangiza umute mu nyanja niko Bibiliya izivuga ngo nta kizabuza ibisitaza kuza ariko ngo ishano uzakizana ngo icyamubera ciza ngo nuko yahambirwa urusyo runini mu ijosi ngo bakamujana imuhengeri mu nyanja ngo bagamutamo ngo biruta uko yagusha umwe muri babandi batoye. Amen. Amen. Semeni haleluya. Hallelujah. Babwira ibintu ngabingahe iyo umuntu yisubiyemo. Twarababariwe kugira ngo natwe tubabarire abandi. Imbabazi buriya ikigero utangamo imbabazi nico nawe uzagirirwa. Semeni amina. Imbabazi dutanga nizo natwe tugirirwa. Bibiliya izivuga ngo nubabarira abandi ibyaha byabo naso mu ijuru azakubabarira. Kandi nutababarira nawe tuzabarirwa. Nukuvuga ngo ikigega c'imbabazi ku buzima bwawe nukubabarira abandi. Kandi imbabazi semeni haleluya. Iyo ubabarira uzubohoka uzarebe iyo ufite nk'umuntu wanga cyangwa ufite waze kubabarira azaza ngo mwiteraniro iyo wabona yanezerewe kamukatika kaza umva sinzi ko bimeze kumva ibintu bya bigenda iwe yimerewe neza ariko wowe urahwereye ugomba kubarira kugira ngo ubohoke kandi umukristo azabarira n'abamurenganije ko biravuga ngo niba kurenganya bakagufatira ikintu kimwe uzobaheze n'umwitero ufite baheze ko tubabwira ati ngibi ujana Kristo babazi ise w'umwana amugirira imbabazi aramubabarira. Amen. Mu Kristo wakijwe azababarira. Musa kora kuri sente twumva. Uzagezaye no kugira umutima utababarira ariko noneho ugenda uhamagare abarabazi bawe mubabarirane uzagezaye no kugira umutima utababarira
cya kabiri imana izikora ku buzima bw'umuntu wisubiyemo. Semeni haleluya. Bwana asifiwe. Izi kwambika inkweto aribwo butumwa bwiza. Bibiri avuga ngo ise yabwiye abagaragara ngo mugende mufate ikirato urukweto mwambike. Byasobanura ikiga? Byasobanura ko ahawe ubutware bwo kongera kandi gusubira mu murimo w'Imana, gukorera Imana, avuga ubutumwa kugira ngo yongere kugarura abandi abagara kuri Kristo. Niyo mpamvu rero ni wisubiramo Imana izagusubiza mu kazi kawe ko kugira ngo ugende ugarura abandi kuri Yesu. Amen. 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 Icya gatatu yambwiye ngo mugende mufate umwenda mwiza uruta iyindi. Bisobanura semeni haleluya imirimo myiza y'abakristo. Bibiri zivuga ngo ntimugacogore gukora neza kuko muzabihemberwa. Nta muntu ushobora gukora umurimo mwiza atarisubiyemo ngo ahindukire agaruke aze kuma. Nukuvuga ngo uwisubiyemo azasubira kandi iyo yababariwe yarangizaga ahabwa inkweto aribwo butumwa bwiza azahabwa. Semeni haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Azahabwa kandi imirimo myiza. Ibyo ukoze byose bikaba byiza. Buri imirimo yose twokora tutarisubiramo dukorera mu mwijima ni bure. Amen. Imirimo yose ukorera mu byaha ni bure. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngiye gusoza. Icakana ibira nababwiye ngo yaravuze ngo nimubage ikimasa. Ni ibyiza byo mu Bumana n'uyu munezero wo mu Bumana ibitunezererwa Imana tukishima tukanezererwa Imana. Icagatanu yaravuze ngo mufate impeta muyimwambike ariyo mirimo myiza y'amaboko. Amen. Ibyo dukora gutanga amaturo, gufasha imfubyi, gufasha abapfakazi, gufasha abatishoboye, nibyo Imana yongeye kumugarurira agaciro kiwe ka mbere ngo irangize irabimwambika imuheza bwa butware yari yaratakaje igihe yagiye mu gihugu cakure. Nukuvuga ngo rero biradusaba kwisubiramo. Niwisubiramo, niwisuzuma ukisubiramo uzamenya yuko kwa data hari abagaragu benshi kandi bararya bagasigasa. Bwana sifiwe. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Amen. Dasoje minota bampaye neza iruzuye gutya mwisubiremo. Amen. Amen. Ni wisubiramo Imana izakugirira neza kandi Imana izakugarurira agaciro ka mbere. Nukuvuga ngo bijya watakaje Imana izongera kandi ikugarurire agaciro ka mbere. Mwakira ijambo ry'Imana.